Preko Spruda ide. Ja sam Filip, zvani na Instagramu blinkeraš.os. Čekaj. Kad ne znaš, treba znat. Drava, ja na vodi, blinkanje. Ovaj puta nisam sam, za prvi puta ipak blinkam, moram dovesti nekog ko je dobar u tome, a to je... Ja sam Filip, zvani na Instagramu blinkeraš.os. Tako da, evo, doveo sam na moj poznati teren, blizu grada Osijeka, ovdje je 8 km nizvodno od Ušća. Mi smo sad od Ušća uzvodno. Evo, doveo sam prijatelja, evo, Vinko, da dovedem prvi put na rijeci Dravi od mene. Super, tu imamo još jednog, moja kćerka, onda nam je backup snimatelj kad treba, ekipa, mi idemo loviti, vidjet ćete dalje u nasu što je bilo. Ili je bilo ribe, ili nema videa, vidjet ćemo. Lastica. Na tu foru idu, znači možeš samo ti gotovo. Pitanje, kako si krenio u ribolovu, odakle ta ljubav i što tu još uvijek stoji ta? Pa evo, na to pitanje ovako, to je, moja ljubav je prenio moj otac. Moj otac je prenio ljubav kad sam imao negdje, ne znam, 2-3 godine. Pa me vodio dosta puno na pecanje. Ali on inače nije odrastao na rijeci, on je inače odrastao u jednom selu. On je dosta pecao na rijeci Vuka i rijeka, taj kanal Bobotski. On je odrastao inače pecao babuške i tak šarana, linjaka, štuke. On isto dugo peca, isto od malih nogu, pa kad sam se ja isto, kad me napravio, kad sam se rodio. Pa me on dosta, kad sam bio mali, on me vodio po Baranji, po kanalima, po tim barama, po tim stajačicama, babuškog peca. Smijem prekiditi, znači znaš dosta nekih tajnih lokacija za kanala? Pa dosta, da, sve čuvaj mi, tako da, nije nešto tajno, ali eto, kako bi rekao. Da, otac je moj prenio, ja sam počeo kederica, tak, standardno ono plovak, pa dubinka. Sad je ostalo na spinerova? Pa kad sam ja počeo, inače moj otac nije spinao, inače spino je, ono kaže kako ono vrijeme nije bilo takih pribora koji je imao neki pribor, wow. Inače tako, a kad je imao Germina, kako je ono vrijeme bila Germina, Damova, Klikerica i Silkon 0035, šta ja znam, ono Kašika, Damov, FC, ono old school, Maps. On je vato štuke na Vuki, na Bobotski kanalu, pa kad mi pokazao to, te dumine blinker, pa mi se to tako sve, prva mi riba bila smuđ, pa štuka, pa ono ostao bandar, pa eto bajkoš, pa ono, ja sam išao na Boroviku, tamo negdje vrijeme 2006. 2007. Ja sam bio malo veći 7-8 godina, pa me vodio, pa sam vidio tamo neki ko smuđ. Ja nisam znao dijete šta je to, moj otac nije to znao, prvi put susrećem. Ja bacam tu isto, ono, zaleti, pokupim varac, ono, izvučem neka zelena riba, onda mi dođe neki tamo lokalac, kaže to ti je pastorski hrgeć, zvani bas. I ništa, onda tamo sam počeo prvi put ljubav. I onda mi krenula više ljubav za spin. I onda sam vato tamo učio sam sve na Boroviku i pogotovo ovdje na rijeci Dravi. Znači, ako smijem prekinuti opet, znači rijeka Drava je u biti neko tvoje uporište, gdje si najviše na vodi? Rijeka Drava i čak i Dunav. Dunav je nije daleko od mog grada. Sretali smo se na kupovima, kako se tako je, sretali smo se na Kup Dalju, na Dok Kup i čak i na Mlincu. Tamo blizu. Kako si prošao na Mlincu? Pa jako loše, imao sam jedan udarac, vidio sam na gumi tragu je bio smuđ.
sve u svemu, više sam početkom fokusirao štuku. Isto ko ja, ista greška vidim, super. Da, moja greška, nisam dugo tamo išao, pa... Informiran ko i ja da probaj štuku. Pa prijatelj mi je rekao idi odmah stavi džig, kao idi odmah kod brane i probaj smužet, štuke nema, rekao pa nemoguće da nemam, mislim ja bi štuku. No. Probao sam sve svašta, dao sam pornos i svoj instik i znanje, ništa, ono sam ošao kod brane, a kod brane je bilo toka gužva, a bilo zanimljivo, većinom više mi to druženje, malo tako nešto novo. To sam skužio tipa natjecam bilo više druže nego neko natjecam. Pa da, ono malo nešto da nismo doma, po TV-u i tako po kompjuteru, šta ja znam, više tak novo. Super, ajmo mi za bazi da mi ne nešto fulali. Ajde nešto, ja malo prije mi je jedan otpo, tamo kad krenem hoda, udari pljas i... Ima neke akcije, Imamo neke akcije, što sam rekao malo prije, sve tokom dana će se više nešto riba aktivirati. Kolega, znači, ajmo baciti. Ajmo baciti. Evo, sa ljepšom naočama, bolje se vidi voda odraz. Vidiš kamen, vidiš gran. Se vidi limančića kakvi su lijepi. Evo ti imaš još par komada isto. Vrti, samo vrti, znači nemoj stajati. Samo vrti. Evo je, vrti. Značiš kad je riba. Kupeca. Evo, tata nije džabe. Ti si našla ono, ja sam našao ovo. Ajde. Evo ovdje je sve bolje i bolje limani, znači ova Drava mi se tako lijepo sviđa. Evo nas zbog tebe smo malo prešli toga, još uvijek isti dojam dvije ribe. Po mene zanima kolega kako sam već imao dvije ribe, koje su tvoje ribe u životu, koje pamtiš? Koje pamtim u životu? Mogu ti reći evo prije godinu dana, može malo više, u 2024. mogu ti reći smuć od 9 kg 97 cm. Ne mogu reći, nije to ni meni prva riba rekordna, nego mi je bio prije od 8,5, 101 cm i isto prije od 7 kg i 100 cm. Ali mogu reći od 9 kg, to je bio lični rekord, to ću reći da ću pamtit. Šta je bilo zanimljivo kod te ribe? Došlo neki neobičajan način, neku normalnu varalicu? Ne, nikakvi običajan način, nego sve. To je bilo na Dunavu, to je bilo doba 11. mjesec, polovina, bilo onak jutarnje magle, hladnije dani, riba mi je opalila u tokom noći. Imao sam preko dana lijepih riba, smuđe do 2-3 kg, sve na džiganje, sve sam ribe lovio lijepo na dokove silikonce, na trigger 12. Riba mi je opalila u 10 sati, mi smo s čamcem, naravno kažem bili čamcem, u 10 sati navečer, noć, mrak, bio je mjesec, napun pun mjesec, riba ne radi. Jedanput se oblačilo, počela riba radit, ja stavio trigger 12, bila green frog ili ne znam koja je boja, neka zelena. Znači ti prekine, znači ta neka promjena mjeseca oblačno ti je u biti donijela ribu? Tako, promjena s tog svjetlosti, inače kad je bio pun mjesec, vidiš, ne treba ti ni lampa, vidiš sve po obali, vidiš sve. Kad jedanput zaoblačilo oblak, mrtvi mrak, počeo vidim riba aktivirat, ja fokus, kolega on pega na duboko ronca, ja stavim, rekao idem džig, stavili smo se, pristalo dobao nekih 5-6 metara od kamena, rekao ja ću na rinu i džigat, stavio 30 grama glavu, tamo odgovara, cijelo ja džigo. I nakon nekoliko zabačaja, nekih, nije daleko riba opala, nekih možda 10 metara, tamo kak sam povukao u propadanje, kak sam imao neki film da će udariti, tamo na te neki prijelaz sam osjetio kak sam povukao takav udarac strašan da sam tako vukao kontru, da takav tvrdo na štapu bilo rekao, to je rekao riba 10 kg. Riba je pumpala, riba tiskala, pravi smuž, veliki, kad treba borit se. Ribu sam uspio dići, jer kad sam vidio to je to,
nikakvi nije bio problem, riba se fino borila. Kolega uzeo me redo, ugrabio je Mogu biti kolega, isključenje na vrhuncu. ne znam, ne mogu pisati takav osjećaj, velika. Ali recimo sad smo na Dravi, ima neka riba sa Drave koja ti ostala onako u nekom sjećanju da ne mora biti za rekord, možda imaš neku anegdotu sa time. Pa, kažem, to mi je, ajmo reći, taj smuđ od 9 kg, ali inače sam lovio takve primjerke, ne od 9 kg, ajmo reći, tu mi je na ovaj teren, tu na gore na tim šporima mi je smuđo 8500 gram i isto mi je bio 7 kg, malo dalje, neki tereni, a isto na Dunavu mi je isto bio 8600. koja mi je najveća, ali većinom se primjerke su love tako 2, 3, 4 kg, možda 4, 5 kg. Znači, opet prekiniti, ja recimo nikad nisam lovio tako nešto veliko. Kada dođe na smuđ na takav štap, da li je, ima tu neku borbenost ili onako riba koja doslovno vadiš van? Ne baš, zavisi od, ajmo reći, od spola. Inače se zna i mužjak fino boriti, ženka, ali kad doba hladnija voda, više bolje, kako bi rekao, kisika, ako je ljeto, ljeti se fino bori, ako volite tipa na woblera ili na slikonca. A što se tiče na tekuću vodi, više kisika ima, riba stvarno, ne da ono vuče, nego tiska, ono, i pokušavaš ići, on tiska, ono, pravi smuž, kako ide, on tiska. Super, idemo još malo loviti, napraviti smo jednu pauzu, idemo probati napokon dignuti neku ribu. Imam drugog gosta i oba dvojica imaju ribu, ja još uvijek nemam ribu. Znači u Hrvatskoj me riba više neće. Ne voli me više, Hrvatska me riba ne voli. Evo ekipa, dokaz koliko smo terena prešli, gore je 7. Mi imali 2 griza, riba malo koda je aktivnija. Idemo lagano sad nazad i očekujemo ribu. 7 je sati. Evo što želim pokazati, kako je na reci Dravi ima sve tog puno vrba. Od te vrbe korijenje pušta uz vodu, uz pijesak, kad je veća voda, ne znam. Uvijek smuž traži ovo od vrbe, od te korijenja, ko neka kosa, kak bi rekao. On to voli na to lijepiti ikru tu postaje gnjezda. Ako ćemo ga negdje dobiti. Čekaj tu. Opa! Ide sam, zašto ne bi bio? Nisam nešto drugačije očekivao. Pa lijepo, rukama. Lijepo bo. Skliznio. Ono što tebi pričam, ja nisam pazio. Evo malo akcije spašavanje woblera. Ajde. Ovo devljam. Još stoji, ja? Ajmo da se ovo. Tu je sad. Eto to. Izašao. Evo ga. Evo ga, došao. Ja da. To je to. Ako Nađi se. neće riba, snašli smo se. Jednom upali, jednom ispasili varalicu. Zanimljiv riba uglavnom. Evo ga, super, kolega ima ribu. Super. To je to. Evo, prvi zavač. Snimimo prvo kontra. Jedan umjetnički kadar. Vidiš kako će možda butamo, dobro. Moram ići za njim. Ovdje. Lijepa riba. Lijepa riba, a? Lijepa riba. Drži se baš tok. Divota. Pazi, preko spruda ide.
tu da ide preko kamena, moram paziti to. Super. Zna i on šta radi. Zna on šta radi. Dobro. Ovo je lijepa riba. Snimi ga. Ne možeš ti ništa radi mene. Prodivanje, vidio se. Došlo tu gdje si imao udarac. Da, promašaj jedan. Pa smo došli po osvetu. Kako si ti rekao, zakačio mi njega u povrat kaj? Pa da, što ja kažem. U povratku, tijekom bacanja, najslađe. Kontra struje, ono što si pričao, jel da? Jak je, ne mogu ja to fiksirat. Fin je pribor. Tak se peca volena, bajkuša. Nema tu fiksiranja. Koliko ti Nemamo podmetač, nažalost, ali ja to volim. Koliki ti je predvez? Vidim da imaš neki predvez. Ja predvez koristim 0,32 full karbon, oko metar stavljam. Vidim. Imamo ribu. Pazi, Jara, da ti ne udari riba, sam ti vuci tako. Ja. Ne da se, kao predaje se, ali ne da se. Treba dobiti kisik malo, znači je gotovo. I pazi sam da ne bi ga se otkačio. Da. Ne da se. Doći. Ali vidim da je fino zgutovo gleda. Neka, onda je to lijepo. Stane polako. Znači, pitamo. Evo ga! Evo kako progotov voblera na spearhead od Duo Ryuki. Ja vidim da ti to bacaš danas cijeli dan, prepoznam da to tvoja neka varalica. Pa, kaj je to mogu reći najpopularnija i uspješna varalica za bolena bajkuša. Drava, Donja Varina. Evo, jedna krasna dravski bajkuš, zvani bolen, bucov. Zbog tog smo došli. Evo, nećemo dugo da patimo. Togo te baš vobra, nisi iskrvario. Aha. Svaka čast. Kako se rekao da se zove? Ovo ti je japansko Duo Ryuki Spearhead. Ovo ti ne znam, mislim da ti je od 5 centi. On je tonući, inače je dizajniran za pastrelu, ali je odličan za bolena bajkuša. Evo ovako sad već kraj svega toga, mene zanima neku poruku, neko ko gleda ovaj video. Vidio sad kako se lovi bajkoš, kako bi vi rekli iz Osijeka. Ja sam bio na Dravi, vidio sam da stvarno znaš šta radiš, imao si konstantnu akciju, dok sam ti jako god se trudio, mijenjao varalice, nisam imao kvrca. Evo, daj mi neku svoju zadnju riječ, neki rezime. Da bi ga pa evo, bitno da si na vodi i upornost se ostaje tvoj znanje, instinkt. Da bi drugo rekao. To je najbitnija stvar, kad znaš da je nešto dobro, samo budi uporan ljudi. Pa, što je dobro, znaš da je dobro, što god znaš šta radiš, znaš pratiti vrijeme, znaš teren, znaš šta bacaš, znaš kako vodiš varalicu, znaš tehniku, vođenje, kako bi rekao. Bitno, ako znaš u tom,
čujete, ekipa, čovjek zna šta radi, lovi kako spada. Moram ti ja nešto pitat. Reci. Da li se smatraš da si riječni ribić? Da li se smatram da sam riječni ribić? Ja bih rekao da jesam.